Turabasuhuje mwe mwese dukomeje gusanga kuri News Lab TV turizera ko mumeze neza tugarutse kubagezaho amakuru arimo kuvugwa none ahangaha. Reka tunyarukire muri leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abajenerali bashaka kwica Perezida Tshisekedi baramenyekanye, hagati aho ngaho mama 23 ishyizwe ku gitutu. Ayo ni amakuru tubafitiye kandi tugiye kubagezaho tukayabagezaho mu buryo busesenguye kandi muri bubashe kumva aho biva naho bigera. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyane cyane binyuze muri perezida wayo Felix Antoine Tshisekedi akomeje gufunga cyangwa se kwikiza abakeka ko baba bafitanye isano cyangwa baba bakorana n'umutwe wa 23 no mutwe urwanya ubutegetsi bwe. Umwaka ubaye wa gatanu intambara hagati y'impande zombi irimo kuba. No mutwe wamuzengereje, no mutwe wigaruriye ibice bitandukanye, wigarurira imijyi ikomeye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Twavuga umujyi wa Goma barawufashe, bakiwufata ubu ngubu hashize umwaka bawufashe mu kwa kabiri. Umwaka ushize bafata Bukavu, ejo bundi bafashe Uvira mu kwezi kwa 12. No kuvuga ko mu mwaka umwe mama 23 yabashije gufata imijyi itatu y'ingenzi ikomeye cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, no kuvuga intara ya Kivu y'Amajyepfo n'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Icyo gihe rero ibitero bikomeye cyangwa intambara ikomeye yagiye iba yatumye Tshisekedi yibasira, arafata, arafunga ndetse anica bamwe mu basirikare bakuru, cyane cyane abajenerali n'abakoloneli bashinjwaga kugira uruhare mu gutuma mama 23 ifata aho hantu. Niba Goma ifashwe harabari bufungwe, niba Bukavu ifashwe, niba Uvira ifashwe, abo bose bari buze kugenda bafungwe. Abenshi bashinjwa ibyaha bikomeye, ariko ubu noneho tugiye kugaruka ku bajenerali ngo bashakaga kumwica. Turagaruka kuri General Frank Ntumba Boamunda wahoze ari umuyobozi w'ibiro bishinzwe igisirikare muri presidence. Umuyobozi w'ibiro bishinzwe igisirikare muri presidence uyu ntago abayoroshye. Na General Major Christian Daiwel Okula uyu we yayoboye urwego rw'ubutasi bwa gisirikare. Aba bagabo kari babiri n'abajenerali bamaze koherezwa muri gereza ya gisirikare ya Ndoro. Igereza ya gisirikare ya Ndoro boherejwemo utibajyanywe n'iki. Aba bagabo General Ntumba yafashwe muri Nyakanga 2025. Mugenzi we Daiwel atabwa muri yombi muri Kanama uwo mwaka, kuvuga ngo hashize amezi 5 undane nyuma y'igihe gito abavuye mu nzego bakoragamo. Babanje gufungirwa muri kasho y'inama nkuru y'igihugu ishinzwe umutekano, icyo gihe barimo bakorwaho iperereza. Nyuma y'amezi rero abo bofisiye cyangwa abo basirikare b'abajenerali bafungiye muri ibyo biro, ku itariki 7 kuvuga ku munsi w'ejo nibwo hagize gutya hafatwa icyemezo cyuko bagomba kuvanwa aho hantu bakajyanwa muri gereza ya gisirikare ya Ndoro. Ibi bintu ababibonye bavuga ko birimo gushimangira ko dosiye yabo izakomereza mu rukiko rukuru rwa gisirikare rwa Kinshasa. Ahangaha basanze y'abandi benshi turi buze kubagarukaho. Abo benshi reka tunagendere rimwe, barimo aba nka General Chiwewe n'abandi ba Filimo Yavu bose bafungiye muri gereza. Hari abandi bofisiye bakuru bivugwa ko nabo baraye muri gereza ya Ndoro. Abo ngo barimo Brigadier General Benjamin Katende Batubadila, Brigadier General Antoine Longonjo Lobandi, Colonel Gilles Boebe Bagolome na Major Jean Lambert Embole Ngondili. Abangabo nabo bajyanye n'abari abasirikare bose bakaba bamaze kugezwa muri gereza nkuru ya gisirikare. Abo basirikare rero bakurikiranywe ibyaha bikomeye. Icyaha cya mbere gikomeye bakurikiranyweho ngo bafatiye mu mugambi ngo kugirira nabi Perezida Tshisekedi. Uwo mugambi amakuru haravuga yuko ngo bashakaga kumwica, ariko ngo bakamwica babinyujije mu kumukorera kudeta. Bashinjwa kandi icyaha cyo kugambanira igihugu binyuze mu guha amakuru y'ubutasi abantu bo hanze ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyo bavuze abantu bo hanze umvemo mama 23, umvemo n'abandi bakorera mu mahanga ariko basporta mama 23. Abo basirikare ngo barashinjwa kugerageza kwica, gukwirakwiza amakuru y'ibihuha no kutubahiriza amabwiriza y'ababakuriye.
kugerageza kwica. General Christian Chiwewe Songesha n'undi basanzeyo, uyu yabaye umugaba mukuru w'ingabo za RDC, aba umujyanama wa Perezida Tshisekedi mu bya gisirikare, aba n'umuyobozi w'umutwe w'ingabo zishinzwe umutekano w'abayobozi bakuru. Uyu we aracyafungiwe muri kasho y'inama nkuru y'umutekano. Ntaragerayo, ahubwo bamusizeyo. General Chiwewe nawe yavuzweho umugambi wo gushaka kwica Perezida Tshisekedi kimwe n'abariya. Umunyamabanga mukuru w'ishyaka UDPS riri ku butegetsi Augustin Kabuya yishyuye ko uyu musirikare yemera iki cyaha cyo gushaka kwica Perezida Tshisekedi. Gusa ariko ntabwo ariyo makuru ugomba kugarukiraho gusa, kuko hari impuguke mu bijyanye n'igisirikare yanabaye umujyanama mu mavugurura y'urwego rwa Kongo rushinzwe iperereza, Jean Kewondo, ahamya ko mu bofisiye bakuru bamaze igihe bafungiye Kinshasa abenshi barengana ibyaha bashinjwa batigeze babikora. Ati benshi muri bo ntibafunzwe kubera ko hari ibimenyetso, ahubwo ni nk'uburyo bwo kwihimura cyangwa guhimba ibirego hagamijwe mbere na mbere kubahagarika no kubakura burundu mu nzego zifata ibyemezo bya gisirikare. Mubo Wondo yagaragaje ko bashobora kuba barengana harimo General Freddy Karume, nawe washinzwe kugira uruhare mu mugambi wo kugirana nabi Perezida Tshisekedi, General Major Frank Ngamalebe na General Dieudonné Mutupeke Kiamata. Atabo bantu bararengana, ariko wajya kwitegereza nka Colonel Filemo Yavu ejo bundi yashinjwe yuko ngo muri telefone ye ngo basanzemo ngo nimero ya General James Kabarebe. Ejo urubanza rwo muri iki cyumweru nibwo barujyanye mu rukiko, aravuga ati urukiko nta competence, ntago rufite ububasha bwo kuba rwamburanisha. Ariko urumva nk'abajenerali benshi, niba hari agasano ushobora kuba yenda hari ukuntu yenda ari umujenerali muziranye mu Rwanda, hari uwo mujya muhamagarana, cyangwa se hari uwigeze kuguhamagara, hari utungiye nimero ya telefone yenda mwarahuriye nko mu nama runaka, ibyo ngibyo ugomba guhita ufungwa. Urimo urafatwa nk'umuntu wahaye amakuru mama 23, urimo urafatwa nk'umuntu ugambana, urimo urafatwa nk'umuntu mbese ngo none abangaba ntago bakibagirwa nka General Makanika. General Masunzu, murambabarira, Makanika yari uwo muri Twirwaneho. General Masunzu nawe yafashwe nawe ashinjwa kuba ngo mama 23 yaragiye ifata ahantu hatandukanye kandi yarabereye umuyobozi w'aho hantu. N'abandi benshi bose bagiye bafatwa bagafungwa. Ese umusirikare yatsinzwe urugamba ntabwo ngabo wakibagirwa n'abandi? Ejo bundi twabonye 10 nabangahe barimo bashinjwa ngo kuba ngo barataye ngo urugamba baviranga igafatwa, barimo kuburanishwa ubu ngubu. Abo ngabo bose ntabwo wakirengagiza ko umujenerali niba cyangwa umusirikare mukuru, iyo urugamba se rumunaniye cyangwa kubera impamvu zitandukanye, uwo muntu arimo ararwana n'abasirikare bari motive cyangwa banamurusha n'imbaraga, banamurusha n'ibikoresho. Niyo batamurusha ibikoresho, ingabo wamuhaye ntabwo ziri motive nk'abo barimo kurwana. Icyo ni ikintu kiba kigomba gutandukana kandi kiba kigomba kumvikana. Mama 23 kugenda yigarurira ibice bitandukanye, harimo n'amakuru igenda ibona cyangwa n'ubutasi igenda ikora, ariko none hakazamo n'ikintu cya ruswa. Abasirikare muri Kongo ikintu cyitwa ruswa rwose, muhaye ruswa yakubwira niba bari butere cyangwa batari butere, akubwira umubare w'abasirikare bafite, akakubwira ibikoresho bafite kubera icyo wamuhaye. Ibyo rero byanze bikunze ayo makuru y'ubutasi agenda amenyekana. Kuba umusirikare makuru yatsinzwe urugamba ntabwo bivuze ko ari bufungwe cyangwa ari bukatirwe urwo gupfa. Kugeza ubu habarurwa abasirikare bakuru b'abofisiye barenga 200 bamaze gutabwa muri yombi n'ubutegetsi bwa Tshisekedi bazira intambara mu burasirazuba bwa Kongo. Icyo kintu rero kikaba gikomeje kugenda giteza umwuka mubi ndetse na morale ikajya hasi mu gisirikare, ku buryo benshi bavuga ngo nubwo Tshisekedi yiringiye yuko ngo yatsinda intambara binyuze mu bijyanye n'inzira z'intambara, bati ntago bishoboka, ahubwo yagashyize imbaraga muri diplomasi. Kuko kugeza ubu ngubu nubwo ngo hayaringa abacanshuro akazana n'abandi bashobora kuba bamufasha, ibyo ngibyo ngo nta kintu byamara mu gihe gisirikare cye internally imbere mu gihugu kidafite imbaraga, kidafite ubushake, kidafite motivation yo kuba barwana ngo batsinde. Gukomeza no gufunga abajenerali ngo bamaze kurenga 30 bafunze, utabariyemo abishwe, utabariyemo abakoloneli bishwe, ubwo abakoloneli ntubara n'abandi basirikare bakuru bose bafunzwe. Ibyo byose rero birimo biragenda bishyira ikibazo mu gisirikare.
undi ikindi kintu abasirikare bazira uretse ibyo ngibyo kuba batsinzwe urugamba, abasirikare benshi muri Kongo cyane cyane abajenerali barabanye mu gisirikare ndetse banakorana na Kabila ku butegetsi bwe. Abenshi ni inshuti ze, abenshi baraziranye, niwe wagiye abaha amapromosiyo. Ibyo bintu byose kuba ngo umuntu ngo yari umuntu ngo wa Kabila, ngo uyu muntu ngo hari ukuntu ngo yavuganaga ngo na Kabila ngo gutya na gutya gutya na gutya, ibyo ngibyo ntabwo Tshisekedi arimo abyemera. Niyo mpamvu umunsi ku wundi ujya kubona ukabona abajenali n'abandi bantu barimo gufungwa. Kabila nawe ni umudi muntu urimo guteza ikibazo hariya. Abandi ugasanga abo bafitanye amasano bari mu mahanga cyangwa se bari muri M23. Abo ngo bagomba kugihita babizira automatically byanze bikunze. Urumva rero ikintu kikomeje kuba ikibazo, ndetse abantu benshi bakavuga bati yaba ari n'iherezo ku bijyanye n'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Reka rero tuve kuri iyi nkuru tujye no ku yindi nkuru ikomeye. M23 bayishinja ikintu gikomeye. Turebe raporo y'inzobere za Loni z'umuryango w'abibumbye zibanze cyane ku bibera mu burasirazuba bwa Kongo. Ni raporo rero izi nzobere zasohoye ni raporo yibanze niko twabivuga, ivuga ko ngo umutwe wa M23 ngo ufashijwe n'u Rwanda urimo gushinga ubutegetsi bwigenga mu burasirazuba bwa Kongo, nubwo ngo hari ibiganiro n'umuhate w'amahoro wa Doha ndetse na Washington. M23 ngo bayimaze kuyifata irimo ishinga iki ubutegetsi, ngirimo irashyiraho inzego zitandukanye. Umutwe wa M23 ntacyo baratangaza kuri iyo raporo yasohotse kuri yo kwa 30 z'ukwezi kwa 12. Gusa mbere yaho M23 yatangaje ko nta mugambi ifite wo gushinga leta yigenga cyangwa guca mu Kongo kabiri. Ariko ibimenyetso birimo biragenda bigaragaza yuko M23 ngirimo ishinga leta, bigaca n'amarenga yuko ngo Kongo ishobora gucikamo kabiri. Ikindi iyi raporo ivuga ko ngo ibintu byarushijeho kumera nabi mu mezi ashize, kuko impande zombi zihanganye yaba Kinshasa na M23 bagiye bagabanaho ibitero mu buryo bunyuranye, kandi ngo bigakorwa bitajyanye n'ubwumvikane bwo guhagarika imirwano bwari bwagiye bugerwaho. Hari amasezerano y'agahenge yasinywe, ayo ngo yabaye amasigara cyicaro cy'Doha niho yasinyiwe, ariko kuva yasinywa nta kintu na kimwe kigeze kigaragaza yuko yigeze yubahirizwa. Ku ruhande rwa FARDC ibitero by'indege ntibyahagaze, Sukhoi na drone ntago byigeze bihagarara. Ku ruhande rwa M23 naho nuko baravanshije mu kibaya cya Rusizi, baravansa baragenda barinda bafata umujyi wa Uvira, barakomeza bajya muri Tanganyika mu kiyaga, baragenda bataka Fizi muri Makobola. Ibyo byose utaretse no muri Warikare, utaretse n'ahandi hose za Rucuru na za Butembo, hose ni ibintu ngo byakomeje kugenda bikorwa, kandi nyamara harasinywa amasezerano y'agahenge. Iyi raporo ikagaragaza rero yuko ibyo bintu nabyo babibonye. Iyi raporo ikavuga ko ngo M23 ngishaka ko ubundi butegetsi bubangikanye n'ubwa leta ya Kongo, kuko ngo yashyize inzego z'ubutegetsi, ishyira inzego z'ubucamanza, ishyiraho imisoro, ishyiraho inzego z'umutekano, ngo bisa nko kurema leta. M23 aho yafashe hari polisi yayo, hari abasirikare bayo, yashyizeho abameya, yashyizeho abaguverineri, yashyizeho abayobozi b'inzego z'ibanze, yashyizeho abacamanza. Ejo muri twarabibonye, yashyizeho abacamanza. None n'imisoro leta yari ifite yagiye yigabanya. Ejo muri imisoro ari 500 ikuramo 311. Urumva ayo mareforme igenda ikora ngirimo irakora reforme ngo zimeze nk'izo leta ikora. M23 reka bishinzwe ikintu gikomeye cyo gushinga leta, gushinga leta mu yindi. Abantu bakibaza bati bya bindi byavuzwe na Colonel Nanga yigeze kuvuga ati Kongo igomba kuba leta federale, tukagira state y'uburasirazuba, hakaba izindi state gutyo, none hakaba none na guverinoma centrale iri hejuru.
ariko noneho buri state yigenga ifite amategeko yayo, ifite byose ati sous forme y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zubatse, ndetse ndetse na Nigeria cyane cyane, reka turebe ta federal Nigeria nkuko Nigeria yubatse, bafite state ya Katsina, bafite state ya zitandukanye zose, bati habeho state zimeze nkuko muri Nigeria bimeze. Nicyo cyonyine gishobora gukemura umutekano wa Kongo, ati zo state nizibeho. Ibyo rero M23 ngira ashinjwa kuba yatangiye kugira ibiki gukora ibyo bintu. Irashinjwa ngo kuba yatangiye gukora ibyo bintu. Iyi raporo ivuga ko M23 yaguye ibikorwa byayo bya gisirikare muri Kivu ya ruguru na Kivu y'epfo, kandi ngo bifashijwemo n'igisirikare cy'u Rwanda. Ngo igisirikare cy'u Rwanda ngo kiyobora ibikorwa, kigafatanya mu bitero hamwe no gutegura ibitero bizakorwa nyuma. Nubwo abategetsi ba Kongo biyemeje gukemura ikibazo cya FDLR, umutwe urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, iyi raporo nayo yatunze urutoki FDLR ndetse na Kongo. Ivuga ko igisirikare cya Kongo FARDC mu bikorwa byacyo gikomeje kugendera ku bufasha bwa FDLR n'imitwe ikorana na FDLR. Leta ya Kinshasa nta kiravuga kuri iyi raporo y'inzobere za Loni y'ibyishinjwa. Inzobere za Loni zivuga ko ibintu ngo byarushijeho kumera nabi mu burasirazuba bwa Kongo, mu gihe kandi ngo bivugwa ko umuhato wo kugera ku mahoro mu biganiro bya Doha utarimo gukomeza, usa naho wahagaze, nta kintu kirimo gukorwa. Reka dusesengure iyi raporo. Kuvuga ngo M23 irimo irashinga ubutegetsi nibyo. Ahantu iyobora, ahantu yafashe hafite abayobozi, hafite abayayobora. Twumva ba guverineri Busu Bwangwi Patrick, Kivu y'Amajyepfo, twumva Kivu y'Amajyaruguru w'Irimanzi. Abangabo n'abayobozi, hari abandi babungirije, hari abameya, hari igisirikare, hari igipolisi bya M23, bashyizeho n'inzego z'ubucamanza ejo bundi, bashyiraho n'amapolitike atandukanye, politike z'imisoro n'ibindi byose bitandukanye, bigaragaza yuko M23 irimo gukora nka leta. Aha rero harimo ikirego gikomeye. Harimo ikirego cyo gushinja M23 ko ikintu cyayikiraje ishinga ari ugufata ubutegetsi, cyangwa ari ugufata ahantu bakashinga ubutegetsi. Ariko se none ukibaza ikibazo kimwe, hahandi nyine twavugaga ngo buri y'amahanga kubonye yuko ikikuraje ishinga ari ubutegetsi, uzarebe n'uzagere de liberation zose bashaka impamvu itandukanye no gufata ubutegetsi. Nubwo ikiba kiri ku mutima yo gufata ubutegetsi, ariko bashaka impamvu itandukanye no gufata ubutegetsi. Uyu munsi rero M23 yamaze kugwa mu mutego wo kuboneka nk'abantu bashaka iki, bashakaga ubutegetsi, kuko nabo bageze babushyiraho. Ariko nanone ukibaza ikibazo kimwe, urebye nk'izindi ntambara zo kwibohora, ntekereza yuko, reka dufate urugero nko mu ntuza nko mu Rwanda, mu ntambara yo muri 19 kugera 94 yo guhagarika jenoside yakorewe abatutsi no kubohora igihugu, ntago nigeze numva ngo RPF ngo yafashe ibyumba, ngo noneho ngo yashyizeho ngo prefe ngo wa Byumba, bimaze ngo gushyiraho prefe wa Byumba, ngishyiraho ngo n'ababurugumestiri, ngo ubwo ngubwo ngo RPF ngo ni nayo isoresha, ngo ni nayo. Ibyo bintu ntago nigeze mbyumva. Why not M23? Nitakora nka gutyo. Impamvu rero none wajya kubisesengura ko kasanga bitashoboka. M23 nubwo RPF yafataga aho hantu, ibice byaga bikirimo abaturage babana nayo, banke zakomeje gukora, banke populaire zari zihari zakomeje gukora, amashuri yakomeje gukora, n'ibindi bikorwa byose byakomeje gukora. Ariko muri Kongo hajemo ikintu kimeze nk'agahimano. M23 ifashe Goma, amabanke turita yafunga, bafungira no muri banki centrale, nta faranga riri buze kukandagira hariya hantu. Ikindi gikurikiyeho, ntabwo M23 ari kwemera yuko Goma ikomeza gusora bijya Kinshasa, kandi nta kintu kirimo kibageraho, ntabwo byari bukunde. Ikindi M23 ni igomba kumenya abasirikare n'abapolisi, kuko umutekano wari ukenewe ahantu hakimara kubohorwa. Hano no hazwi nk'ari imitwe yitwaje ntwari irenga 200 imwe yashyizwe muri Wazalendo, ubwo na kwafiya yose yashyizwe muri Wazalendo. M23 yagomba kuhatsimbakaza umutekano, igashyiraho polisi, igashyiraho n'igisirikare. Ese abaturage kugira ngo M23 icengeze amatwara yayo ya liberation,
byari bukorwe gute mu gihe itashyizeho ubuyobozi itangira no gukoresha amahugurwa y'abakadazi? Ntabwo byari bukunde. Ibyo rero nibyo gashyiraho n'uburyo noneho bwo kubungabunga umutekano, none kagomba gushyiraho n'inzego z'ubutabera, kuko ibyaha biraba muri rubanda hakorwa ibyaha haruha. None se wakishimira yuko nk'umuntu yakwiba igoma akarinda bakamufata bakamufunga kubera ko nta mucamanza uhari, akamara imyaka 5 ataraburana, kandi n'ijyano wenda azahabwa ari umwaka umwe? Ntabwo bishoboka. Buriya society idafite ubutabera ntabwo iba ari society. Nicyo rero bashyizeho bitewe n'uburyo ahantu bafashe ari nahanini, bamaje gufata ahantu haruta u Rwanda. Kandi ikindi gikurikiyeho, Kongo isa naho yipakuruye cyangwa yitandukanyije n'abaturage bayo bari hariya mu burasirazuba bwayo. Guverinoma centrale yo muri Kongo ya Kinshasa ntabwo igifata bari abaturage nk'abantu bayo, kuko nta nama igikoreshayo, nta bucuruzi gikigenzura, ntikigenzura iki, byose yarakupye, yaragiye gukupa ibyo bintu. Bigaragara ko abaturage bo bareba niba 23 niyo igomba kugira initiative zo kwishakamo ubushobozi butuma abaturage bakomeza kubaho ubuzima bwiza. Niyo mpamvu uyu munsi bagenda bashyiraho inzego zitandukanye, hatari umuyobozi. Umuyoborwa nawe urumva ukuntu aba ameze. Iyo umuyobozi yasinziriye, umuyoborwa aba yagoreye. Niyo mpamvu rero nabo bagenda bashyiraho abayobozi batandukanye kugira ngo barebe uburyo batanga ordre hariya muri kiriya gice cyo mu burasirazuba bwa Kongo. Niko icyo kintu kirimo kugenda gisobanurwa, ariko kikaba ari n'ikirego gikomeye cyane kuri mu 23 kukigobotora. Bisa naho hari ibintu bikomeye kwigobotora yuko urimo gushinga leta. Ni ibintu nanone biri buze kuba gusa nabiba bizicyuya, ariko reka twizere ko bari bafite ukuntu bari buze kubisobanura, kuko no bafite icyo bagomba kubivugaho. Reka rero tubashimire, mukomeze kugira ibihe byiza.